گەلی تەماشەوانە والیکی ئەمەویە هەبوو ناوێوی حەجاج بوو. پڕی زوڵم ئینسانە کرد، پڕی تەعدەل ئینسانە کرد، ناوێی بوو حەجاجێ زاڵم. حەجاجێ زاڵم والیە عێراق و حیجازێ بوو. gelekî zalim bû، kîndar bû. Dibê rojekê bihîstiye got pîrekeke keçikeke zehf xweşik heye, xwestiye goşxwe re bêne. Çûye baskî li bavê wê kiriye, wer hesîş xwe re aniye. Tabî dilê jinikê pê nexweş e. Rojekê Heccacê zalim li pişta dîwar bûye, ev jinik jî li ber eynê pora xweş e dike. Şê'rekê dibêje, dibê ez ciwanîke ereba me, ez hespekî esîlim yanî. Dibê eger ez hespekî esîl bênim, wî çaxî dême kî ew hespê esîl ji min e. Yani wextê ez zarokeke esîl, xweşik ez bênim, ew zarok ji min e. Lêbelê got ez zarokeke qantir bênim, yani qantirek ji min çê bibe, ji xwe zilamê min jî weke qantir heye, ew zarok li wî hatiye. Got Heccac divê bihîze, tê guhê wî pir aciz dibe û dibakê xulamê xwe dibe here pîreka min bi du kelîma wê berda. Bere nebe sê, du kelîma wê berda. Ew jî hatiye ba pîreka wî jê re gotiye kuntî bintî. Gotiye tu hatiye berdan. Pîrek jî zimanê zehf fesîh bû, çawa wî bi du kelîma wê berdaye, wê jî bi du kelîma cawabayî daye. Gotiye kunna ma ferîhna ve bînna ma hezînna. Gotiye em kêfxweşin û bi berdanê jî ez ne mehzûnim. Ya dibê Heccac malek jê re teqdîr kiribû, gotibû yanî piştî got mêberda bere vî malê îdara xwe bike. Dibê wê jinikê ji wî koleyê re got ew tiştê got Heccac dane min jî bere mizgîniya te bê. Mademkî te mizgîniya berdanê ji min re anî, bere ew pere jî ji te re bin. Dibê jinik çû mala bavê xwe, tabî hingî Heccac zalim e, kes newêrê here wê bixwaze. Ew jî di mal de ma. Tabî yanî walîkek kiriye, binya walî re jî naxwaze bi zewcê, der û dorê wê jî nayêne de. Dibê bakiriye şaira, bakiriye ozana, gotiye her ne şamê li ba xelîfe wesfê min bidin. Çûne li balê wesfê wê dana, Abdulmelik bin Merwan gotiye mademkî hevqa pîreke xweşike esîl e, ez ê ji xwe re xwazim. Mektûbek şiyandiye ji jinikê re, gotiye ez dixwazim te re bizewcim. Jinikê jî gotiye ya Emîrelmûminîn, gotiye wela kûçik devê xwe xistiye firaxê de. Artık ez lewitî me, ez ne layıqê te me. Wî jî cakedî mektûb yaz kiriye, got Pêxemberê me aleyhisselam gotiye wextê kûçik devê xwe xiste firaxê, wê firaxê bi heft ava, yek jî bere ax bê, paqij bikin, firax dibe weke berê. Ew lewtandina wê jê çê. Gotî jî xwe paqij ke, tu ji wî kûçikê xilas bûyî. Yanî got Heccac kûçik e, ez lewitandime, got na, got kûçikekî bilewtêne jî yek karê paqij bê. Di Îslamê de riya wê heye. Dibê jinikê gote xelîfe, got bi şertekê ez ê tekim. Got gereke Heccac bi hevsarê hespan bigire, ji Bexdadê heta Şamê ew mibêne, wa cilê walîtiyê jî ji xwe bavêje. Yani weke xulamekî were.
وی جی او شرطه و قبول کریه مکتوب جی حجاج رشیاندیه گوتیه هر ویجن که اجمره بینه لیبلی تیب هفساره حسبه و گره حتی گوره شامه حجاج جی گوتیه تمام چویه هفساره حسبه جناخوی بره گرتیه و بره خدای شامه دبه وقتی هاتنه نیزی شامه جنکه راشتیه دینار کی و آویتی عرده دینار بره پره زیر بون دیرهم جی پره زیو بون وجه جنکه گو تا حجاج گو غلام گو دیرهم کی من کت کابده من ویش او جلواده گرا دینارک دید يعني جنكي جوزيفا كيم كتيا حلبو كي زير آفتو قول العرض زيفنينا لزيرا كيا جو كابدا راش تيدا جو شكش خديرا جو ديرهم جمكت خدي تعالى دينار دام يعني جو زلامي مني بري زيف بو جو ايفيغا جي زيرا يعني جو اي بري والي بو ايفيغا جي خليفة يدبي زورا حجاج قلقي تشويا وتسليمي خليفة كريا ومعلومة محزونة يعني نتشوية سر دعوته وعبد الملك بن مروان ويشاخي خليفة أموية أبو زيافته كمظن دايا وقت ميزان ديگو واليوي عراق نهاتي سر خوارنه خبر شيان ديگو تيه چمت نهاتي سر صفره دبيوجي جواب جر شيان ديا گوتيه ديا من تربیه کولو دا من گو وقتی نگه سر خوارنه نه چه کفشونا خلقه نخوا تشتی گوشبر خلقه مایا نخوا چونکو از وقتی گو خوارن حاضر بو از نه حاضر بوم پشت رژیم نخواست گوزورم کفشونا یا مایز بخم يعني معناه چیه؟ اره تمام ویجنا خو شکرت زوجي اما اف جبر ممایا يعني جبر من مايا بويا بحراته دبي عبد الملك بن مروان وقت اف خبر بهستيا ولو دليوي جنكي غليايا ولو نخوستي جوهري بالي بشتي جو زيافت خلاص بيا قوتيا غلامي خوا هرن وي بيركي بخنا قصركي وازناش بالي نارازم دبي جنك روكي دروجا ميزان جو زلامي نهات دبي همن برسي جو چما ولو كريا قولا حجاج قوتيا اف جبر من مايا جولو مليك دلي يشتغل يايا دبي باكريا جارية كعقلي قوتيا هرا بيجا خليفة بزورة عشي بتاعها دبي تشو جيرا قوتيا وقوتيا غلامي خوي دي قوتيا وقتي نزي ديري بو خبري بدنا من وقتي خليفة نزي ديري بو ويجي گردانلک اکستوی دبو همان او گردانلک او محرکه خوا قطاندن و کسان که هیاوش خلیفه نینا او محرک دانه هفدی دبی وقتی گو عبدالملک بن مروان چاو پیرک کریا هنگی پیرک خوشک بویا ده جه دولو دلیوی بجیای دا کیفاوی زعفاتیا جنکه جی وقتی عبدالملک بن مروان دیتیا و محرکه خود ده هفدی دبي سبحان الله عبد الملك بن مروان دبي چما تقول سبحان الله قو يا أمير المؤمنين قو چاواز نابي سبحان الله قو ميزنا قو فا محركة قو اف محرك جبني بحري درت كفن إنسان واج بني بحري درت خن وإنسان وا محركة ولو قل دكن وتخنا قردانلق و ایوکا مجی تخنستوی خوا و ایوکا تخلیفه جی تاجا خوا دوا محرکا ولو رزقت کن گو مزینا انسانی قیمت سس و محرکا اشلمیشت کن و ایوکا مجی قیمت لی و محرکا تخنستوی خوا دو دین سر تاجی خوا يعني دبي معناه چیه يعني اره تمام حجاج يعني ازبوما بيركا حجاج اللي بلي ازوكا فا محركا ازوكا فا انجيا از قيمت لما ولو اف انجي تكونا دستي نورمال انسان هذا جي اما دي سجيم تخنا قردان كي خدا جوي محرك تياوا تشتكي نابي جوي انجي تياوا
تشتكي نابه ديسا لؤلؤن ديسا قيمة لنا. دبي عبد الملك بن مروان قلت يا خبرات يا ميان نشكر أو خبرها حجاج مرحسس كر أما ت إيوكا تنينن ورا أم ببنا جنو مير دبي بونا جنو مير جفرا. وقت اف مسألة من خوانت اف هاتا بيرا من پیغمبر ما عليه السلام دبي ببيركي گو حجوة بكن و بيركي گو جوارا زاروكا ربينن بوارا بزوجن. يعني وقت إنسانك حشتا نكي وقت كيفاوي اشترى نوي غرقت إصرار نكي نبي ولا بربي جنامن يادا مثلا زلام حجي ناكي غرقا بيرك نبي ولا غرقا برأبي ميري من ايگو حج يكيبكي ايگو كيفاوي جكيرا وري يكبيرا بزوجي جبو جو او محبت و كيف خوشي تشي ببي وقت زاروك جي تشي بن او عائلة تمام دبي كيف خوشي تكفي و عائلة سلاوي خودي لسر وبن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.